Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi na tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no lawen dagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi na so no ma nu pipon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi pole wendo etito tu klame le podo akota le nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me podo na do moi to go flame pata. Mi wana mi so mo droje wa je mi ton ogbe susu keke po. Ndi mi lo yo yo me di mi do le plano no ton wa ina ton o ko na mi ton ko so ri je lo sienso eti mo do mi ho bo mi to mo ko yi to mi ma lo me bo nve mi na lile je ehin ohihia weta Ezekiel ton uta wiya ton ehia loli o ho kun ton ga so wade domo visun betoton bla okwe ateshito le ton gbeme we rie to nino hetin do nkunle nando mu bo mamu hetin do oto le nando se bo ma so se na okwe ateshito de weye ene wutu rie visun betoton wuli awu wa ton de na dewe na onyandogbe bo so dioten to okle to nkun ye ton me rien na so dioten son oten to eme je oten de vome to nkun ye ton me e so kan ye na mohlan do ye ni okwe ateshitode rie bona so rin wanu to ejegbonu wa to okle to nkun yeton me ji wanu na onya dogbe rie lo su bona so jegbonu yi to wejayi to nkun yeton me di wenenu omede jegbonu ibio onyandogbe me bio onyandogbe me jegbonu bon fine tonukun yeton me we riena ze ren to abotweji bo be jegbonu to sinflume riena so shion nkume toy bo rie manado mo ayigbalo na nyekoze yedo na ohiade ran okwe Israeliton nyena so wa mo dole ye degbe na mido nyena so mo dole ye degbe na mido nyena wanu shejegbonu to okle di wanu na onyandogbe podo to o wejayi nyena so yi aloshedo dokun adolo nton nyen jegbonu wato sinflume bo so zeren to abosheji to nkun yeton me to afun lo oho plunoton wade domo visun betoton be okwe Israeliton okwe ateshitolo man ko do klan wedo makodo klan wedo ete rieto wiwa yeni do klan yedo lewe okuno shiwe wedo ozonji he du ahovilo to
Jérusalem me po okwe Israeli ton le po retin to yeshen do nye okia miton taidi le nyenkowa do de nyenkowa do mwe yena wakran mi do yena bio onyando gbe meji bio o meme glome poro ahovilo retinto yeshen nano hento abo etonji to zinvlume bona jegbonu yena kun ado lo lunton nando be jegbonu bonfine ewo na so shion nkume eton na ewo mana yi nkume eton do mo ayigba lo wutu nyena so dlen odo she do ejiga ewo na so yin wiwule to ome she me nyena so hen ewo wa Babiloni je ayigba kaldenu le tonji konsho ewo manto na mwe le ewo na tle ku to fineso nyembo na so vunvun klan ojerun le po dali eketin le doe le po nando go alone po àwọn funto eton le po nyena so don ohilo hodoye yena so nwendo nyewe okuno wenwena nyena kija yedo akotale shenchen bona so vun ye gbon otoleme shiba nyena jo omekpevide son yeme dayi son ohilo si son couvert si pour son azonyan kan lo si na yenido non la osunu yeton na ino la osunu yeton le to akotale shenche to fie dali yewa yena so nwendo nyewe okruno humu okruno ton so wade domu fisun gbetoton yi si so pa do du akla towe bo so yi siso po awurihio po do du donu ositoe bo so dokan ome ayigba lo ton ledo lewo okuno jiwewe dogbon tomenu Jerusalem le ton po ayigba Israeli ton po talido nye na yi awukikio do du akla yeton yena ya awukikio do du akla yeton bo so yi awujiji do osin yeton na ayigba yeton ni do yin ojefo son okigo etonme na hunhun ye he no eme finele poton ton wutu bodo to daho heme ye ko nono le na sonyi ogbogbe ayigba lo na sonyi ovoje de miwule na sonye do nyewo okruno ton so wa de do mu fisun gbetoton etewe rin nye he meeting doto ayigba Israeli ton me do mu ye rin azan le dite nu mimo le po boso bovo ene wutu do na ye do lewe chiwe wido nyena he he nando do alote
bo ye mana so zan di oho hin de to Israeli ton gbeba shiba bo hlan yedo azan le tin se popo oho mimo le po tompo na mimo voto po odose me kiketon po depo mana sotin to okwe Israeli ton home gbeba na nyiwe okuno yena do ho podo oho he yena do na nyi yiwa emana so nyi a ogadona bagba pato azan miton leme rie okwe ateshito nyena sodo oholo bo na so yi basi ye okuno shiwe wedo o non ton vo wa de domo visunu petoton da yego ye okwe Israeli tonton le to dido mon numi mon he ewo mon tin na azan reja podo ewo dodai ojle retin aganu bwe leton ene wutu do han ye do lewo okuno shiwe ewe do ode son oho sheleme mana so yin ogadona de pepe bagba shigba ohoke nyenando nanyi yiwa we okuno shiwe ewe do rakapataba nishe bo me wana me ti to weta de me de ndo ya remi le mundo mere jiwe ewe yin mi kon baba de sin ojo mi o pedu mi te di bo como gbele ton ni wa mlile mere mo no te mi kon de zan o wa lo sisien do Israeli vile kuro ete utu ntoli ye de koson adodo etongo ye de koson nugbo etongo bo mi kon kaka be heji yaga bele son otawe to kaka do ulo poto mi na mo nu kun je me mu yi wa ye ton le bovo to shiwe we si nkan to adodo eton si nkan bo fide ko aihache do town to we here me when alo pade shiwe we Ezekiel example we do mo doche eton doto bo we tu no doche lo doto shiwe we doto fide lo ni doche lo wato bo dina to biba ido mo we na ha ido ni bo wa mo ka mo ro shiwe we atabla we yena shiwe we ara yiro mede bo na do bóyá sí àwọn ọ̀fọ̀ funfun tó náà ní mo wètò àfọ̀ funfun náà mi mo tán bẹ́ẹ̀ tó ilẹ̀ náà bọ́ọ̀jì mo dìtò lóde yẹn mi mo wè ló wà tó àfọ̀ funfun náà mo wẹ̀ yọ sún àtó àfọ̀ funfun ló mo wẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ mo tán lẹ̀ mo náà jẹ gbòǹdó bọ̀ǹdọ̀ jibi ẹ̀wẹ̀ sí mi wà ẹ̀sìn ẹ̀ sọ̀rọ̀ bọ́n hó dẹ̀ dọ̀ nú èmi náà yí báyìí kákábọ̀ hó mẹ́gbẹ́lẹ̀ jibi ẹ̀wẹ̀ tọ̀ ẹ̀ náà wà jẹ̀ mí gò jibi ẹ̀wẹ̀ ní màá dìkẹ́ mi ní dàlú ẹ̀mẹ̀ tó Jésù sí mi kọ́ mi lò nú gbọ́dọ̀ mi ó lẹ́sùn àtòtò jibi ẹ̀wẹ̀ tọ̀ tó Kristi mẹ́tò igbe bọ̀ nyìnàdé máa sọ̀rọ̀ sẹ́pọ̀ mi bọ̀ mi ní hó dẹ̀ ní tó ẹ̀yìn Samuel 91 ma onde na ro gbegbedo onyirande ma je daliche mo so nyina kan ma je ko ho chi dali bo ni to de lo ya to demi ni je fi onyirande ma je daliche lo te lo e ma yo onyira so bonu kerene si ba ma so yo onyira so nyilo su papa de ntori onyira so Israeli bile o su papa de we keye bio to Clyde lebe bo so akun wa ina chi we to wende eto eto Ezekiel yiza taidi do cheto hento edo to apani do ehele emi do na no sinkambo yesi avasi no voro avertissement bon bele to avasi ni lo si be ma jero mu lo ye ni le ko bo levojo eheu de mwe o to je ko to na ye lo mu lo va we mi na va sudo mwe kana fa mi sudo lo mi ule lo susi we na zon kaka bo jiwe we na mi ko ayin so mwe to meta idi mi vive de e beda
bo munji me wandu bo di de to holo do when do le me gbe amo when do ene le me yi when do pour les cantons bo ye ba me di to le ba to Christ me bo torí lo o vile manote to Christ ni lo bo no yi won to ye na do mu ye na yin mu ye na jiri ye na dasu ye to wesu kanele le kaka bo na mo hivo bo ye ne le bai ye gba ko mo le gan Christ to bo di ngo go to ayi won me bo de ka gba ye ni ru ye won na ho vi bi o pegbe bo de ho vi ka bi o pegbe ru ho vi lo ndo ye nyami kaka bo ma pego mi o le lo so na fa mi de su do ntori mi na yi wa nu e ma o ma jo kaka bo ho me gble to me e na tun mi kon yi vi fe de mi ni to present to me to ai hai to me e na so atun bon mo de to Jesus sin come no we a when do to e abi when do yan so to en ga ani so abi ko te to ti to ndo abo ma ko nwe nko de lo mo gbigbo kun to ya che hi ho mo ko to le ble to me no vi mi sun mi to le si present no vi mla ho mi to le si present kan ta ve mi to le si present na o guduru de meditore to bo le jodo na mi ni e pon to ye to me han when do de we bo bele son e ni yero génération au titan mille to atonton ba bichu atenito ye mo holengan to ko enegbe we no ko de do nuera he o fasu do holengan to ma to ko do lo me ti ye we ni ko hu ado na lo pe ta ni de no hu ado na eyi o nkan de o be kan de ma na to ko Jesus Christ abi de ma na de ma sise wa abi baji to Jesus sin ko ntori ni mi pon de lo jodo to eyi o we ta Ezekiel to me mi na mo jiwi o ma te de rovo o kan to Israeli me kabi eri to kun lo ye me ko baba da we be lo bo wa di to ya lo ye ma so mo to gun blebu me be to ni pepe ke na wa jo pipe jiwi o to kala ba nko de to Jesus sin come lo mo ke do nu re na jo bo ye na kun to blebu me bo ye ma mu ogun gan vi sisi ni abi o to gan eyin yi se no de sisi dagbe jiwe ni ma de ke mi ni mo bro to Jesus sin come so de jile lo sin so le blan we to ni mi mi do te gligli to wanu ati jomio na lo sin Christ to ngbopo to apodo po me to Jesus sin ni come bo ni mi to nkan yi mi wa ja pa we to ngbodo mama bitan amo vivo me avoué te we holote na mi to fito o weta o ta ya we ton lo me apa we to wa do ya pi e to di do te lo o do da ide ro di do di lo le lo o nu konton o we ma che bi ba bo ni ja pa ni lo nu e bi ai ha che mi we lo mu e mi u yi se no igbe ton le mi ma do to ai ha mi to me lo Christ Jesus si lile ko wa to aso me bo mi na do ipe to kigo me e ma iti chigba nwendo de mi to mondo do de nwa pacha Israeli vile do na do na iro jile ti to en nwendo le poso Ezekiel sinu me bi sese we na wa chiche me mo na pacha mi do bo nubu me afun de mateko Jehoiakim bo to pa me bo to nso we nwene lo cho ihachi me do de le do yi do jile lo me di jile lo ni sinye do mo joje bo sewen bo when si lo me fi nje lo le fi nje na lo la won dagbe bo na lo do ko kun ton abi na lo yi wa de wa ni ndo to le no se mele no do o jere iro ni bo sin kakai o jere iro ni bo sin kakai fi vovo na ya ton mo en sete to o when si se chile bo de nwa to ho le ko le kun nwa do jero di sin bo we do ma do ni jero do sin we fa lo na do mo mi le pe Christ wa so mi u ka so di be de wo le so no do ndegba po bo le mi le po pon fun mi bo di nwa che o lo mi nwa mo do jiwe we to ko do na mi ngbo do jero de sisi e so gan vi Bible agba keke lo ma so ile ba bo franche ni na lo bo mi na pe Christ wa so mi na no pasi o ko chan we le to kigo me o cho ale ko ana for de o ko etitan
de mina so abi bai to ayi gbaji mantin pukla mantin ewu boni mi ko to nkun ito we ma Ezekiel to no me mina mo kiko de to tekun o krisi si angun de na mo tro je mo na be ko chan we to lo me o to ale ko wa ayi gbaji de mina bu fifi ayi gbaji to hallelujah bo nko de do de jerosien agba keke lo lile o agba keke lo ma lile o gbigbo okun to mi so na lo po mi ton le na wenu e fa lo na do trilili de mi to ni ma gomblo to Jesus si nko mi yi se no de pepe ni ma gomblo me ke yi se to mo pasi ni pipe bo jo do no sérieux bo ma ze nyan pansan no ba nyan kansan bi anyewe na ba egbe nyewe na da fole nyewe na se ho okun to le bo na yi gbe na lo le me de me mo ko de ma to wa lo energy de ni ma rate eyin o pipe Kristo asro me no blu eke mutu enu do mo onyan do su to ayigbaji onyan do su ade onyen no to jire de me ire do pe ko wa igodo no mo nyan do mo kun boya mi na do ma ko to conscient do mo amu jire me bi te di no jero sin so mo bo fa lo gan do mi to bi pepe bo ma na tairi me to Ezekiel si o jile o tawia we ne le me ke do no do dai de do ete lo o do dai azam de to o we ma wa chiche be di o jile de me we na wa chiche mi ma do na ni me mo ko le bo mi do na to gbe si so me to kele mo lo jero o fa lo gan do mo ndona ipe Kristo asome boni beto do nyoeme ye maso ajo me ne dona wa lo nyaka o ziza nyaka o nyewe o chile o nyewe o sun o nyewe fotun dido me o nyewe nu chile lo hame o nyewe nu veun o nyewe nu makamaka yin agbasasi azon nítorí agbasazon no de pepe ma je idon bido holo si agbasazon no de ma le vojo de ma jambio kikuro me e ma nyewe do o kuno to edo mo edo ni na uze egeyin asiye mi to o aloji siye mi to de to wiwe loji bo wiwe loji lo e ma so yin no mi to e mi na ro bai we de mi ko to o kan lime bo do to lime ne do o kan lo ma o we de pepe ndo na to awo wiwe me wiwe gbigbo we e na mo tan bo do to aso yi wa to mi me na lo to mu so na mi ga nkodedo mi so na mi lu podide ejero ma so yi nkan hu kan ba na mo defi na lo si na to kode na to kun Kristo baba to Jesus sin come mi si o ma e do apa fofu awe bo mi mo lo so de ayi mana Israeli so o me so agbewe do ego bo adegbe so na ya vasi bo e ma ya vasi lo si kakabo o me gbele to e wa ja techi toleji we did that way what ja techi toleji but mi te ngande tanaro we did that atechi toleto baba nko de do agun to me ale skota pashata adike de mi to ya techi toblo nle mi so bigbo atechi chitonsi bigbo renazon mi na idonto mi na gbedai ma la shakapata nle mi so nle pupata si ntuli ni atewa wa le bla mo susun se o nu enyina enele no ton a e pa o do me yo fu lo conséquences bon conséquences enele e mon fils supporter ou an ho de na me su na me nyom to Christine na ali se ta lo propos ton le daga na eni ho na gbasasi azo yini ho na e ya techichi yini ho na wa lo nyina kan e nkan wa don e lo godo bo winde o fon lo e na jo do nu o jo fon na do mu ho de mo ke na ni wula ho na lo propos mi ton le wula ho na mi to pipe me na mi si gan to ipe me to aso me to kigoro me to ye me gigo na nko to ndo to baba ntori abasi ba o se bo do acheji to Jesus Christ sin mi come we ko de lode mi se boya do gbeje se bi bo je ma te ko wo mo ko le kan lo ojo do yin lo no pe fande na do nbo na pe Jesus aso be bo atori do be nu bo yin bo bi na mo pe to le ni a bo na to ya ka o me de fuse no yiro o be ni ro ni mo so jo ma pon we na do bo jo anu do ni ro jo ma pon bo ni ke ma ani mere na ya do ko le kan vile me ko le kan to tajina beto ni pipe eji son nu si ho me akuro mo blo boya o jire lo ma so na do yi ta ni fuse ro si ba okun kan wa mo akuro mo blo wa yi ko le kan Kristi Jesus ton na lo sin kan do mo pe ma fo na lo bu ki go si anle bele so ayi ba givi ngbo ro mo bo awu si ba ananyu do lo fo gbe do
emi bio yin alliance de sécurité éternelle me pour de chiwe we po bo de pepe de na igbon ko eton me we mi na bio de na ya won ko de do de ato peche se lo we bo kuno to ni do mo ji ya we bo koko na we bio Christ Jesus me na ko nkan a lo don to eton ode na we do chiwe we ni we to na ni ma ko do bublu no vi so no vi yon ma so yin ko to jile yin ni ma ogbe po pesu ke to po mi ndo to che we ndo to me ko nkan to Christ Jesus to e so igbe de vo to jile mi to ogbe po pesu po me e dabo